May nangangita top player nga diya katbalugan mga boss. Shoutout yung boss Christian Tumali. Boss, pwede naman pa-share mo line up. Kill ko cheat. Top 5 ito ako na idol. Top 5 nga yan. Nice game mga idolo, dapat nag-koy ako, yawa. Eto boss ko yan, sayang, nauna nag-koy dapat to speed up. Okay, semifinals na kita mga boss. Rekta na kitang inaabangan. Crowd favorite, Boss Alexis. Laban. Kan Boss Scotty, Boss Scotty to? Boss Kel, koreche, kung diri ako makuha didi, kung Taylor na ako makuha. Ayaw, Boss Kel. May next week pa kita, Boss Kel. Ayaw. Boss Alexis, magkikita na lang ako, diri na kumauyag. Ayaw, Boss Alexis. John Paul ko, top 1 kung tayo, Boss ko yan, kung diri lagi inom. Pwede dungan aksi, tapos inom. Hubogit yan. Boss Casper nga, sorry. Tama, Boss Vernon. Tama, Boss Casper versus Tik-Tik. Okay, sit up na natin semifinals. Okay, Boss Casper. Semifinals mga boss. Boss Casper, nag-send kami rolling address ni Boss Alexis. Semifinals na mga boss. Okay, set up na natin semifinals mga boss. Alexis Osita, di rin na magamit relita. Di rin na boss, game 4. Hanggang game 4 lang ito mga boss. Boss Casper, pwede mag-value team. Ginadman na ni Tik-Tik. Di rin boss, Boss Casper, one team lang ito. Sorry. One team lang ito boss. Boss Vernon, nagpabalas na itira. Nagpabalas na nga yan, off-cam. Mainit mainit. Iba talaga din mga scholar, Boss Vernon. Okay, wala tong tala. Okay, online na ra. Boss Casper nga ni Boss Alexis. Okay, Boss Casper, anytime, pwede na kang mag-start. Okay, para bago lagi kita mga boss, semifinals na kami. Para makaragumapi, may dala pa kita day 5 hanggang day 8. Okay, mga boss, every weekend ito, 8 p.m. Oo, Boss Abi. Para dire pa last game. Semifinals pala kami. May napausa ka semifinals, tapos rekta na ito best of 3 finals. Okay? Mga boss, Gina ko Boss Casper, pati Boss Alexis.